Hello muntina namite hojo si limna kahin nei kinon chule tuni khu lalam ni simsegi sangni le somni langa din jong thusu chum ho phongdoh na nei kitau hiti Vaigeta Prime Minister Narendra Modi NSN IMN kokichate sangkhatwal atha chimi nikhu September ni simsom lathuma khuljin na ahung nei godhi lungna le hasirum ta hitin KLA alina seji Achisa kumsangkhat jako somkula thuma NSN IM chalona tu nichena thukitan na umnailo hi kilungnat pinalai hi ati KLA alin tupuna bolna chun hijisa nga khozo chu kokizo chate mel se ta ki tha kinomang ganthei laita Prime Minister anathip cha chu hi tu Vaigeta hung khuljin gothi phachum ki hola hi tu phana hitabanga to guna hi thina tu insungmi ho kinoi si ahi lole kimusitna ahiati tu agam sunga gale tu athip nungsang chamna olta ahung kile phara Prime Minister Modi khuljin nadinga phat gom kuma akila hi hichi lungel hi ke ho gan theina jungcha nga phachum na ke hol ahi zen adi lo hin ke pamlo ding hi ama hung kila gur hi amin mei ko ki cha te ding gel kholo ahi bovi thuta thudi akidizi ki pacha nadinga ki mel la akidei puyati heji chun Prime Minister Modi hung ding hi lema he pui gan thei he su ne khwa thipchana om ki sumil lo ding hi ati Manipur thing langama pansa koki thing noi hon government to suspension of operation SoO ajob bel to kilhona thing noi chum hon a designated kemo asul homovin chule khan khat agom homovin hi SoO agreement ahile Ministry of Home Affairs MH Government of Manipur le koki thing noi ki gop khomna keno le UPF hon kinup tu na anne wahin heji kinup tu na achun India government thalengin Rajiv Kumar Joint Secretary MHN Sui Akaizin Manipur government thalengin N Ashok Kumar Commissioner cum Secretary Home in Sui Akaizin UPF akipat Arun Kipgen Isaac Kumar Joshua Thadole Ketho Jomi hon Sui Akaivin KNO akipatin David Hang Singh Karvin H MK Lian le Jeremy Khongsain Sui Akaizovin hi SoO agreement hi August nisim khat sangni le nga panahin hijizo nung August nisim somni ni sangni le gira India government Manipur government KNO le UPF in tripartite agreement anabolovin February nisim somni le ku sangni le somni li chen aphat anaki belap to jinga anuma hi May nisim thum sangni le somni le thuma ki parin Manipura namni ke ka ki boina ahungumin Hichia ki patchun mail ho no hajin SoO ground rules wat thain ahungo minahi September ni simli sangni le somni le nga New Delhi SoO agreement ki belap to kilhona kinup tu na dungzuya designated camp khan khat chun do ding ti hin UPF noya designated camp hola samusang ahilo le sinai nabil ahilo le nalon salem ahilo le modbung chilep ahilo le harmon le sinlung kem ho Kangpok pi chura chanpu tingnopal le pharjo district sung munchum chuma chun do hiding a hin new phaisara gilgal le chongkhojowa horeb kem chu new saikora gopkhom hiding a hi ZRA in designated kem thum aneila Mount Sinai kem jong kha hiding a hin hiji kem hi phaibatang le new te kot kema gopkhom hiding a hi ekiti UPF designated kem mama thingsat kem chu kharamwai pe village sa chun hiding thangki choi kem kitiding hitai designated kem namun kichun loading ho a hi le ti gamnom kem Nazareth phaibatang le new te kot kem ho a hi wi KNO le UPF in boina theina jingmun vulnerable area designated camp sigi mundanga achun do dingo hin designated camp jar asu kim diu mitharum ho akinei pipen CRPF le BSF kema akoi dingo hi hichinaba na SoO keder hola gamdang mi khayam ti headsit na de security force on physical verification khota anei dingo hi KNO le UPF in government kinup to na vesuiding in Principal Secretary Home Inspector General of Additional Director General Intelligence Army Paramilitary Force le Home Ministry ke pathaleng ho panlana Joint Monitoring Group JMG jong sim do hi SoO noya hon keder tha jong ala lu theilo dingo hi Manipur thing langama tu pethin
SoO group noya thalchoi thingnoi chum kedar sangni le Geneva designated camp som lili danovin akise hi apul tila chu SoO group ho hin territorial council anadimano hin Manipur boy na hungsu ro zawa kipat UTV legislature adiman danovin akise hi SoO noya thingnoi chum ho ahile KNO noya thingnoi group som laguba movin am ho chu ahile Koki National Army KNA Mar National Army HNA Koki Liberation Organization Koki Liberation Army KLO KLA Koki National Organization Koki Liberation Army KNO KLA Koki National Front Military Council KNFMC Koki National Front Somewhere KNFS Koki National Front Jogam KNFZ Koki National Liberation Front KNLF Koki Revolutionary Army KRA Pakan Revolutionary Army PRA United Social Revolutionary Army USRA United Minority Liberation Army UMLA United Tribal Liberation Army UTLA United Comrade Revolutionary Army UKRA ZoO Defense Volunteer ZDVLA Zomi Revolutionary Front ZRF Huvin United People's Front UPF Noya Thingnoi Group Gate Movin Hichihocha Hile Zomi Revolutionary Army ZRA Mar People's Convention Democratic HPCD Koki National Front KNF Koki Revolutionary Army Unification KRAU Koki Revolutionary Front KRF United Koki Liberation Front UKLF Zomi Revolutionary Front Le ZoO Defense Volunteer Ho Ahiwi National Highway 2 Tipaimuk Lampi Semphating Togon Achila Tothanin Lampi Diversion Ki Boarding Chun Lampi Luin Anazot Pa Khosung Som Lagum Azot Pa Loading Ahetai Tin Ho Som Lagum Hon September Nisim Som Lathuma Kipet Lunglei Lovat Sanin Indefinite Ban Bolding in Gi Nethuso Zanation a Bolovina He Lampi Tha Kisimin Apel Dodinga Khosom Lagum Ho Kiloi Khomna Joint Action Committee Against the Diversion of Tipaimuk National Highway in Saturday ni chun thuso ana bolovin Sarkar le NHI this year kitua Tipaimuk Lampi National Highway 2 Diversion Boarding ki kodna aneo chu adeilo na thu ana phongovina hi Khosom lagubina sim JSC ho dei cha hile Lampi lui chu amho ne ke hol na khat ahin hiji lampi chu manjing dinga hi atiwin September ni sim somsunga sarkar ahi lole NHI this year hawa kun hilchi na hana tiwin hi Thusoina seina chun Tipaimuk Lampin azot pa khosom lagup thank you chengpi munpi chongkhojo poktam morkui umtar bi munpi thiakbung phailen bung al phungchongjang phaipeng tuileibul maite ke tuile phaile di khojim kho hin lampi mangcha ni ake holwa hi sarkar le NHI this year in S Kholina Kipat Vi Moonlighten Lampitha Aguruchu Ahai Sanova Tu Pena Lampia Kimangjing S Kholina Kipat Thank you Chiangpi Munpile Di Khozim Lampichu Manjing Dingin Ngena Anezuvinahi Hijitua Hin Achisa September Nisim Khat Ni Khwajong Chiangpi Bazara Mipi Kipina Anomin Ministry of Road Transport and Highway Hojong Memorandum Anakipilura Hetai Hijiami Pi Kipinale Memorandum chu NASA amlo para JSC hon September ni sim gup ni khwa ki ho khom na an newa hi amo ki ho khom na kilo na chu hi le September ni sim som sena NHI DCL le sarkar in am honge na to ki sia don bu na ahin pilo le September ni sim som le thuma ki pet chura chanpur Tipaim Ulampi indefinite ban bolding atiwa hi Congress MP le Assam Congress President Gaurav Gogoi Manipura chamna amtai kiti theinai punti aji chu sarkar akisim nai poitin jani chun anase jinahi Gaurav Gogoi hejithu hi Friday nia chu gotia kingun khara thu sumi hokoma anase hi aman a holim na chun Prime Minister in Manipur avil meithi ahi jin
ama kalson chu akin khat ake sul hapna ding bosia aki gyal lo ding a hi ati manipura chamna umsa na ding nam chom chom ho ki ho thei sa kit na ding le democracy tundo ki na ding lampi ki pat na bo a hi ti na se na hi manipur mi chom chom ho ki ka ki gui job na ho su dama amo ki nep na su burit angai je atin BJP na head diu chu mudin manipur a building hi aki chei na hilowa aki pat na bo a hi tin jong asezi Prime Minister Modi Manipur hungkal sonding hi kumni masanga anago ding dol a hi tin asizin Modi in a bolding atam na lai je tin Gaurav Gogoi chen asizin hi phat sot pi Manipur apha lo hetan Modi Manipur ahung lhun phat le a bol masat pending chu Manipur mi pi ho ko ma ngaidam akithum ding a hi tin Assam Congress President Gaurav Gogoi in asizin hi Manipur Thinglang District THUSOH mi ho ki LAHKHOM na Manipur Hill Journalist Union MHJU Lamkaiho ato monokum khat apo zom bedding ovin kinup to na ano minahi achi sa September ni simlinia MHJU member hon virtual meeting anani nawa heji kinup to na hi anani wa hi tin akise jinahi hedi khat chu September ni sim segi hi hedi khat chu September ni sim segi hi MHJU Foundation dia hin election zong chil haji ahin hinla gam sung tu buizia Foundation dia zong ki wahaya MHJU lamkai honjong kumkha apu zom ki diwa ki phatsa na umahi Central Executive Council Naga People Front NPF in Saturday ni chun Kohima ki ho khom na an neuvin Nagaland Chief Minister Dr. Nefirio chu NPF a ahung lut ki na ding nge na nei din kilol na an neuvin hi NPF in Nagaland Chief Minister Nefirio chu NPF a ahung kilia lamkaiza apanding adeidan thu zong ana seuvin hi NPF CEC in ki ho khom na anei zo wa chun THUSOH na bolovin Nefirio hi NPF adinga miluya hin sangkha jakko somsegilali kuma NPF Kohima Division Youth President dinmun anatuin chomkha jowin NPF Youth Wing President ajong anapang ahi zein rio hi NPF midanin aki gel jingin ama politics ki panajong NPF akun ahi tin THUSOH chun asizinahi NPF le naga mi pi hoding gel nain NPF anapang khazausi ahung kinung le diwin nge na akine je tin THUSOH chun asezinahi NPF lamkaiho kilol na chun MLA le MP lui hojong NPF alu dingovin tipna nei ding atiovin political party chum hojong NPF khom dingin tipna aneovinahi Mizoram Silchip District sunga chimveng hausapuin achapan a cigarette chemo rong window akipat pamlanga anapezin aliu se ekiti hiji thilso hi achi sa August ni simsom nirgi thilso hitan hausapu chapa chanchu thintho na lang manwa khosumi kinuptu na to kitulo a hi tin akisejinahi hausapu chapa in cigarette achemo amho window akipat pamlanga apechu vengsumi hon a hedowa athu chu hausapu ko ma an het so hi ekiti vengsumi hon thilso chu ahin thut pharova chimveng hausapu enjong achapa chu vengsung kinup to na tungzuya dangka somni aliu sa vengsung treasurer pa khura apelu cha hi tian chong akisejinahi sumkileu sa chu thomcha hi wangin hausapu chanchun vengsung dan chu vengsunga cheng mizo sidinga kibong a hi dan avet sa hi ekiti Jani Jinglam Niden 11:15 chun Songza Khupia Amazing Grace 2 ina AG Water Plant Honale Thinsuna Kingun an Nezinahi Hichia Hin Jin Gunin Psychot MLA Pauline Lalhau Kiba Pangin Jin Zhao Min Lalboy Mate Proprietor Ida Nursing Home and Principal S. Ida High School Pangin Kin Neipain Mang Hosei Mate Chief of Songza Khupia Pangin Chile Kin Thiampuin Reverend Father Lautu Sami Paris Priest SD Mary Paris Tui Bonga Panginahi Kinlam Kain Stephen Saimintang Hokiba Pangin Padma Sign AZ Water Plant Amazing Grace Water Plant Hon na Padbi Jingun Pauline Lalhau Kibin Anizin Chuzowin AZ Water Plant Thinsuna Kin Thiampu Reverend Father Lautu Sami in Anizinahi Hicha hin water plant polanga thilkyu ho hi han asunga mancha zo sele asunga na tong hole aneite ho zo sia dinga wangthum pinazong anezinahi chuzowin whole program akipani nahi hichia hin phatma sapenin AZ water plant hunki simdo dan le
EPP Kisutua Hiji Kisimdo Ham T2 technical langa mopuna nei hon ba nei chan sei phongna ani uvinahi AZ water plana technician ho hi le Maulian Philip le kakai a hiuvi am ho in hiji tui thing sim na mun pi kisim do dan le tu laya dinga Bureau of Indian Standard BIS in dan le mol asim ho phate cha azuyuwa gunchu ta mi pi ho phachum pi thei dinga ahoi thei pena kisim do a hi thu asayu na hi chubanin AZ water plan nei pa pur jang kho winja water plan a hin sim do dan thang pi sei phongna anejin aupa Dominican ake thu pinale apui hoi dan dungzuya ahin pado the ahi thu asain mi pi masanga aupa pacha na pi nahi sumna pai gincha sanga tam taluda ahin sim do ahin azinu moito insung to ki thu khoma mi pi ngai chat le sumle pai holna tinga hechi water plan hi ahin sim do ahi thu asejin hi hechi do ron chun jinlin hozo se chunga thilpho bolna pha jong amang pe pe uvinahi jinlin hole technician ho jaunen ake thu pi ho chunga thilpho bolnin pun silpi na ane uvinahi chuzowin holim na phat bi jingun paulin ler ho kibin ane jinahi amana seina chun meiti ho thoi ki khan jiwa eima gamsung ngela tui thing sim na mun pi hoita hungum do the a hi thu asein chukyu hilowa syntax sim na langwa sim na le thildang dang hungum do the a hi thu asejinahi eima ki todan na kiti hi khanto na le amacha na lopi ta hin chubana jong eima bol theina ipi pen hamti geldo eima kenga dindo theina dinga panla jingding a hi thu asejinahi Prime Minister Narendra Modi Manipur ahung kholjin to kisea kigu na achil ha jing to thanin Kundrakphom MLA Thokchom Lokeswari Prime Minister Modi Manipur ahung a hile MLA Zosi Akimupia Manipur boina to kisea chamna sem na ding ngai tu hantin nge na anejinahi Lokeswari in hiji hi in Faris sunga Kundrakphom Assembly Consensia kingun khara thusu mi ho to akeulim na anasehi Lokeswari na seina chun Prime Minister Modi in Farle Surachanpur bo avil loading a hiatin Manipur boinen asukha in Faris in Farwis le Kangpo P district hojong apha ngai a hitin jong asejinahi Kundrakphom MLA pan asei bena chun National Highway 2 in Azotpa Kangpo P gam kaya jong Manipula cheng namjo se achi theina dingova sarkar in lampi agod angai je atin National Highway a mail ho chi sa loading tu phun ni ho jong authority hon manu han tin jong asejinahi Lokeswari in asei be kitna chun kokizu ho jong mail hon atu phan highway ho chi le wale phalpi ding a hiati Kokizu Group Hole Center in Suspension of Operation SoO Kisuhsaobe Manipura chamna nadinga thilpoi mo kharahi hitabunga kinoptu na hi limna akineje tin jani chun arambai tengolin phundo na aneji achi sa Thursday ni khwa keno le UPF in Manipur gamtum su ke loading mei heite to kinaya kemum ho chun gamla ding chule chamna nadinga panla ding center to kinoptu na anei lona hi arambai tengolin thupu na borna chun Manipur sunga chamna kin dingin pan akila jingin Ministry of Home Affairs le State Administration tojong ke khom na akinei jingi chile tu nai cha suspension of operation SoO Kisuhsaobe hin chamna sa thaya hiati chule authority in Myanmar kun gu thima hung cholun ho avet suina diovin tip na jong aneji Thado Lamkai ne kom jom ho thilung chu Assam gam Karbi Anglong Vadunga kunin holdo ahitai Assam gama SoO group apang Kuki Revolutionary Army KRA in amaho kiloi khomna na to ahi na phondo na anne ya hetai Pune kam jom ho chu achi sa August ni sim som thum ni hla ni den 7:30 vela manja khu chonghang venga kun hunama anaki mana ki therahi September ni sim linia chu heji thilso chungchanga KRA ngaidam aki thumin chule kiloi khomna kunin keder nga Samson Kuki Jangpu Hangsing Mangneu Silho Kakablin Thangle Thangmoi Mar Anaka Alhawinahi Indian Finance Minister Nirmala Sitharaman Russia Gamakut Thautui Kichajing Dingahi Gamsung in Thil Aphat Chumpi Angai Cha Dungzuya Aning Lin Nadinga Naketong Jing Dingahi ati Russia Thauhen Ipithila lo hezongle Gamsung in Angai Cha Dungzuya Government in Aphat Sa Aman Dungzuya Acho Jing Dingahi ati Nilun Sitharaman asaina chun gamdanga kun thaucho na in India in sum amang do tampene ati a hintu tha goods and service tax
GST dan tha ki pudo hin gamsunga thau anil hin sa dinga hi ati US gamin India kun thilalo ki polun ho chunga kai ki don ti chu tariff 50% a akal sa na chunga India gam exporter ho ki thu pi na dingin to gun akinezi ati Atmanirbhar Bharat togun hin India thil ninghing se apu do ding atup se hilovin vanu ya sum ko ve na lampanga jong ama chama ki thang ata adin na ding jong atuba hi ati Russia gama kun India en thaw achozia US gamin India kun thil ki pulun ho chunga kai ti chu tarif sang ta 50% adona hi US President Donald Trump in achi sanila thuso mi ho koma a holim na chun India in Russia koma thaw acho hi akilung lei pui hinla India to US ki guizob nahi athu pi enati Koki National Front Military Council Government of Koki Lena kun suspension order ki mun asaina chun Koki National Front Military Council KNFMC Mr. Sehukai Elias Lamkaiho kibhin organization dan to ki kala achon ta jin September ni sim group sang ni le som ni langani khwa parin organization in suspend ki boltai Mr. Sehukai Elias Lamkaiho kibin achi sani khwa hausa upa chunga kilomlo ta khulhana ani na chunga hin organization mo ki pulo dinga hi chule suspend a hi sunga su khel to khel se khi ani khale organization in ki het pi lo dinga hin kabol khel taitia organization lamkai hinga thupa a hin choi ni lebo Mr. Sehukai Elias Lamkaiho kip chung thu ki sei beb dinga hi tin THUSOH Koki Secretary Information and Public Relation Koki National Front Military Council Government of Koki Lena kun suspension order ki mochun asai na hi tuni khuwa dinga thusu LAHKHOM chum phongdoh na in nei thiu hi chan chu hitan ti